hurmatli deputat Sovet raisi Farid Xayrullovich Muhammadshин, hurmatli qonaqlar, 7-chi Butun dunyo tatar yoshlari forumin boshlab jibarga ruxsat etingiz. Bizning forumda Tatariston Respublikasi Davlat Sovet raisi Muhammadshин Farid Xayrullovich qatnashadi. Shulay yo'q, Tatariston Respublikasi Prezident apparatining milliy siyosatni amalga oshirish idorasi yetakchisi Mustafin Danil Mahmudova, Federal Tatar milliy madaniyat avtonomiya raisi G'ilmiddinov Ildar Iriqulov qatnashadilar. Shulay yo'q, Tatariston Respublikasi hukumat a'zolari, ministrliklar vakillari, jamoat ishliklari, Tatar kongressi byuro a'zolari, massa ko'lam ma'lumot choralari ham tatar ziyolilari qatnashadi. Uyushtiruv komiteti ismidan hammangizni qaynar salomlaymiz. 7-chi forumni Butun dunyo Tatar kongressi boshqarma komiteti ham Butun dunyo Tatar yoshlari forumi soveti uyushtirdi. Forumni hazırlav ishini shulay yo'q Tatariston Respublikasi prezidenti ham Tatariston hukumati jiddiy yordam ko'rsatdilar. Buning uchun ularga ayricha zo'r rahmat. Forumning plenar o'tirishin biz iki moderator, men Tabriz Yarulin ham Oyrat Fayzrahmanov forumning rais o'rinbosari olib borishadi. Qisqagina men sonlar aytib o'zim. Forum delegatlarına kelsak, bugün bu zalda Tataristonning barliq munisipal rayonlaridan, dunyoning 30 ilidan ham Rossiya Federatsiyasining 60 tubagidan 900 ga yaqin vakil qatnashadi. Delegatlarning 55% qizlar ham 45% yigitlar. Delegatlarning 15% endi yosh oila qurib ulgurganlar, 70% yuqori bilimli. Bu yilgi forum ishida birinchi topqir Rossiyaning 7 tubagidan qatnashadilar. Chet ellardan birinchi topqir Avstriya, Vengriya, Gollandiya, Gruziya ham Moldova vakillari qatnashadi. Ham bizning delegatlarning o'rtacha yoshida ulg'ayib boradi. Hem biz sanadık, delegatın ortaşa yaşı 26 yaş. Forum online'dan selamlaular, hem kutlavlar da bir kubitib jetkiralar, şu hesaptan Rossiya xizmatdoshlaridan. Qo'yrat. Jamoat ko'rganingizcha forumimiz o'zgarib boradi, yangi ishchilik, yangi formatlar, yangi şaralar, yangi iştelik bizim kişide işlekli oyunlar uzdu. Bugün bizning seksiyalar akıl fabrikasi formatında uzur 30 tecrübeli speaker o'zining qiziqli ham foydali tecrübeleri, ham proyektlari bilan o'rtoqlashar. Shulay ul bizning 5 maydonchiqda, 5 akıl fabrikasida o'zi shu tecrübeler eshitilar. Hem şuna tağın yana bir yangalık irtege siz zo'rgina proyektlar sessiyasida qatnashasiz. Bu Rossiyada en birinchi massa ko'lam shunday proyekt sessiyasi bo'ladi. 700 dan ortiq delegat bir maydonchiqda 50 dan ortiq tirkinga bo'linib 50 dan ortiq proyekt tuzdi. Hamna bu proyektlar millet faydasına, millet algarışına bir ötergiç bulur deyip ümitlenemiz. Hamna bu proyektlar anlarsın bizden rezolütsiyaya bir isteme bir ilişki bulur. Biz her bir seksiya proyektlarının inisiyatif kartısını tüzer. Şunda yanlılıklar bizden forumda hem yanlı iştelik o sizge de sizin için yanlı fikirler tutarılır deyip ümitlenemiz. Ayımını bir işlemi yaxşı. Ayrat bilan aytib o'zida rezolütsiya turunda, demak, sizning qo'llarda delegatlar shu rezolütsiyaning proyekti bor. Onun bilan jintiklab tanishig'iz, o'qig'iz, qarag'iz. Shu 2 kun ichida
резолюцияга тәкъдимнәр кертү мөмкинчелеге булачак. Менә хәзер залда утыра безнең форумның җаваплы сәркатибе Линария Муслимова. Линария, күренәле делегатларга. Сез үзегезнең тәкъдимнәрегезгә яхшы рәхмәт. Һәм үзегезнең тәкъдимнәрегезгә Линариягә тапшыра аласыз язма рәвештә. Без шушы резолюцияларны туплап дәүләт органнарына тапшырырбыз. Дәүләт органнары дигәннән хәзер сүз Татарстан Республикасының Дәүләт Советы рәисе Фарид Хайрулла улы Мөхәммәтшинга бирелә. Фарид Хайрулла, рәхмәт. Ülkeler, kadirli yaşlarımız, Yaşlar Forumunun delegatlары, Kazan konakları, Respublikadan da kelgen köpkene vakiller bunda jıyılıp, bu günlerini Kazan tar yaşları bilen, onların mozarları bilen, onların turmuşları bilen birgelep kileşek işlerimizni qırğa dep niyetlegen şuşunday 7-nji forum uzdura turgan günler. Benim çıkışım kısa da bulurga mümkün, lakin bir kısa ettirip de onu kıskartıp bulmayın. Nege degende Respublika yetekçiligi aytik prezidenttan başlap, hürmetli Rustam Nurgaliyev Minixanovdan, Devlet Sovyeti, hükümetimiz, rayon hem şehir yetekçilikleri Tatar milletine, bizim Respublikada yaşavşı hem köpkene Россия Federatsiya subyektlarına taralgan, köpkene illerge taralıp kömek birdem yaşavşı milletteşlerge ihtiram ham ihtibarsız yaşamaydı deytesim ki. Bugün bütün dünya Tatar Kongresi kul astında deytsem, onun bilen yeneşe, onun bilen yaş üsmirler birgelep Emine Zilnuruç Zakirov otura. Biz Respublika yetekçileri keşe jıyılganıyık, Kazanda söyleşip oturduk. Benim mında vakil ettirip jibergenini prezident da, hürmetli birinci prezidentimiz Şaymiyev da sizge bilgili bulgan kişidir. Allah özünün selamlarını tapşırdılar. Hem şunday fikirge kelip, onu sizge жеткіреsim keldi. Tatarstan Konstitutsiyanın 14-nji maddesine tayanıp, mine şuşu Tatarstan özünün vazifaсын milletteşlerini birleştirүү, keleşekte de tilimizni yaklap kalıp saklaw, urf-adetlerimizni saklaw, kiyimlerimizni, temli tatlı riziklarimizni, özümüzni Россия Federatsiyadan mınışlay tanıtıp yaşarga degen vazifani şuşu yıllarda bir motor ettirip, türlü yaklardan alıp bararız. Birinçiden Kongres da bir motor ettirip işlep, gazettegiçe Kazanda jıyılıp, köpkene ulu, keleşekке qaralışlı meselelerini ortaga salıp, fikir almaşıp, şuşu zallarda, köpkene meselelerde ninderi yana anlaşılar, yana yollar tababız. Hem şunun arkalı Tatarlarımız, Tatarstan'da gana tugul, eytem Россия Federatsiyadan da, şitillerden de yaşavşı Tatarlar, Kazan'a mine özünün Mekkesine gibi qarab, köpkene bizden talep etip, yardım sırap, türlü meseleden, mine şuşlay ettirip, bir turmuş birge yaşavışını kurup yaşayız. Tatar halkı devlet uyuşturucu halkı. Onu biz de eytemiz, onu Rusiyanın patriarxı, pravoslaviyanın yetekçisi kelip mine şu günlerde Tatarstanda büyük iştirlik ettirip motoruna etti. Tatarlar sonu Ruslardan kala Rusya'da biz sonu bilen ikinci orunda, hizmetimiz bilen, tırışlığımız bilen, mine halkara dostluğu bilen, din tatılığı bilen, bizning obro'yimiz, avtoritetimiz deb aytaylik. Rossiya Federatsiyasi
sında hürmetli Rusya Prezidenti Putin isminden de, din ehilleri isminden de bir zor ettirip beylendi hem beğenilip bara. Mene bugünkü şuraşular negizinde şu göz aldığına tutatırgan aybirlerimiz. Tarihimizni unutmayışı, tarihimizni bilip, yaşlarga bildirip, bizning ise kileşek yaşlarga, yaşlar arkalı kileşegimizni kurur. Nişi gittirip Tatar halkının ülüşü, birdem yaşağı, mene şu globalizatsiya zamanında bir borçlu meseleler tuduratırgan meseleleri Tatar sonu kimi Tatar tilini bilüşüler sonu kimi miken bu dünyada nişi gittirip onu popülleştirirga, nişi gittirip bizning tilge özümüzün Tatar deb sanıydırgan balalarımızını tağında kundirirge, üretirge, mene şu meseleler bizning bir şey hem boş ulu niyet ettirip şu eybirlerini göz aldında tutup mene şunday ısrarlar var. Eydik yaşlar uyuşması da biz ona uzakı yıllarda 12. yıldan başlandı bittiğinde bunday ışıraşırlar. Tabriz 12. yıldan başlandı bittiğinde mene yaşlar mene şu cihine bizning neçenci yılda? 14'ten 4. yılda. Men ayttılar 7. mertebe yılasın. 2 yılga bir yılışın. Men aytasım kile şu yıllarda pik көп işlendi. Tatar yaşların neşiktir ukmaştırga, birleştirge, tanıştırga, kavuştırga dip etsem de yarıydır. Nige degende bana ko'rsatdilar proyektlar şunday yaşlarimizni internet arkalı birisi bilan tanıştırıp, aile kurup, motor ettirip, balalar üstürüp, kelешекni ышанычlı ittire turgan proyektlar. Köpkine ülkelerde bulganda Respublika yetakçiligi, prezidentdan başlap, biz hükümetde işlevçi halkımız, yetakçilerimiz koydağına bulmasak, nindigine vazifa bilen barmasak, Omskiga mı, Penzaga mı, Şilebiga mı koydağına bulmasak, özümüzün Tatar vakillerini görüp, Tatarlar bilen işraşıp, oralaşıp, onların mınzarlarını tınlap, ortaklaşıp, kuldan kelgençi yardım etip, meşla ettirip, işini kurup, motoruna yaşayız. Men Omski'dan yaşlarını gördüm, Omski'da buldu, işraştım onlar bilen. Yani şuna şartlanıp yürüyüm, müracaat etkenleri iki balanı institutka kirtirge yardım etip bize kazangadı. Allah şükür buldu, ansa da o balalarını motoruna okusunlar kazandı. Lakin onlar ayttılar, siz şulay onda motor ittirip kazanınızda yaşaysınız. Bilim alalarda unutalar kayan kitkenindi. Kayıtlılardı bizge de kabattı. Biz bundalarını Tatar tiline de öğretemiz. Özümüzün turmuş kadamındagı mana şunu tatu, motor türlü millet halkı bilen yaşayız. Olar kütüler sizin anda institut, üniversitet bitirgenden soň kayıtsınları bilip alıp, mana şunday Tatar yanını balalarımız, Tatar yanını kişilerdi. Benim aytasım kile, olda borçlar da köptür. Sorovlar da köp. İşlengen işlerde ez değil. Lakin işlegen kişi kırlı işte mine şunday işte yaşlar bilen işlevde. Yanadan borçlar koyalar, yanadan sorovlar tuduralar. Benim uylağım boyunca Tabriz, siz bugünkü günde yetakçilik etasiz bu işma bilen 900'den artık vakiller kelgen iken, onlar bilen to'garak stollarda, mana kishagi butun dünya kofesi degan narsa shu bo'ldi kishi bilan sizning. Onda bu meselelerni to'plab, eng muhimlarini qo'ldan keladiganlarini bizning respublika yordam bilan sizning tura turgan yerlaringiz respublika, oblast, kraylardan, ülkelerden onların yetakçilerine müracaat etip, ortak fikirge kelip, mana şu meselelerini turmuşqa aşırı boyunca biz sizge yardım etirge degan niyet bilen işlegenik, işleyimiz hem kelешekte de Allah bilsa şolay olur.
Mene резолюция қабылғанда, резолюцияны аны әлі мен қарап шықмадым, бүгін ешіттім, қарарбыз. Резолюцияда да керектір. Резолюция бұл теге Рүстем Минихановтан ғана тағын бір нәрсе сұрайғалы болмас мекен, көбірек сұрасақ, көбірек лекмәс мекен деген әйбірлер болмасын резолюцияда. Өзіміздің үлішігізді көрсетіңіз. Бұл ешлер міне мұнда Қазанда жиылып, оның бізге шыннан әйткенде мәшақаты да бардыр еді. Финанс жақтан да кірімлері, шығышлары бардыр. Ләкин бұл керек екенін мұны біз бек ағына күшілейміз. Міне программаға өзіміздің тарихны яқшырақ білер үшін кеше бірінші президент Ментимир Шарифович Шаймиев Зинуровичтада müracaat etken yaşlarını Bulgar'a alıp qaytırga tırışığız әлі. Yaşlarını Toqayның 130 yıllık bitimdi. Юбилей günleri, yılı. Onda da barıға mümkünlük tudırgız әлі, avtobuslar birgіз әлі, barıp qaytsınlar, көріп qaytsınlar. Nişik Tatar halkı өзінің мындай şəxislərin, өзінің tarixin iske alıp, bugünkü günde şuңар tayanıp, өзінің келешегін құрайды. Шыннан да шоу. Міне мүмкіндік болса, табіриш шондай тілеклерімізді сіз ештіруға тырышыңыз. Ол барып қайтыңыз. Татарстан шет иллерде яшаучы татарларға, шет төбәкләрдә яшаучы татарларға өзінің саясаты білән, өзінің иктисады білән ниндидер қызыллык китермей сезгә. Татарстан үсеше белән яши, төрле яктан алганда торак салу, мәктәпләр салу, шифаханәләр төзү, 30-дан артык программасы тормышка ашып бара. Һәм Татарстаныбызны, Казаныбызны бүтән дөньяда таный башладылар. Хәзер инде менә элек бар ел 90-нчы елларда каян чит илгә килсәң, Татарстан десең, қаян келдің дейлер. Біз айтамыз Татарстаннан, Татария біткеннен соң, советский Татария. Бізде сұрылы Қазақстан білен бұтилары замана бары. Қазір Татарстан дегеш, бүтін кіші қойдағына, нендігіне илде болмаса, татарларны, Татарстанның Қазанның қызметі білен, сіздің тырышлық білен, танылар, хүрмет етелер. Неге шолай? Міне шундай зор эшләр үткәрдек һәм үткәрергә исәплибез. Бүтән дөнья универсиадасын 13-нче елны үткәрдек Казанда. Үзебезнең Казаныбызны таныттык бит. Миллионнар артык, берничә миллион спортсменнар, яшьләр, журналистлар, судьялар килеп Казаныбызны күреп, нинди шәһәр икәнен, нинди халык яши икәнен рәхмәт әйтеп киттеләр, кунакчыл, ачык, менә бик уңай кешеләр икән бу татарлар дип. Аннары бүтән дөнья су хәрәкәте чемпионаты белән танылдык тагын да, спорт белән әйтәсем килә. Инде Ак Барс командасы, Рубин командасы, футбол командалары, волейбол командалары Россия чемпионы. Әйтик, баскетбол, башка һөнәрләр буенча Татарстаныбыз көп субъектлардан алдыңғы һәм беренче урыннарда моторны әйттереп яшәп бара. Киләчәктә дә безне көтә кызык әйберләр, үзебезне туктау бу мәсьәләдә юк. Әйтик, 18-нче елны футбол буенча бүтән дөнья чемпионатының бер өлешен үзебезнең Казаныбызда үткәрергә исәплибез. Без инде стадионны салып та куйдык. Башка субъектлар әле 18-нче елга тырыша футбол стадионын салалар. Әйттек, Санкт-Петербург, Самара, Мордовия, Саранск, Волгоград, башкалары. Безнең инде стадионнарыбыз да әзер, сервисларыбыз да әзер. Ол спортсменнарны көтеп, ондай чемпионатны үткәребез дип шанам һәм сезне шандырам. Бик көрәшеп, теләп, яшьләр беләләрдер, фестиваль рабочих профессий, World Skills, бүтән дөнья чемпионатыны Казанда үткәрелә. Без аны Париж белән көрәшеп, икенче мәртәбә, икенче турдан
4 тавыш белән Париждан үстә булып, шушы чемпионатны үзебездә тупладык һәм аны әзерләнәбез 19 елда. Бүтән илдән яңа профессиядә менә актив, рабочий, эшчән профессияларны җыеп, үзебездә ул чемпионатны үткәреп, күп кенә әйберләргә яшьләребезне өйрәтеп, конкурент способностьларын арттырырга дигән ният белән эшләгән эшләребез. Татарстаныбызны тагын да күрсәтергә уңай менә шушындый алга карашлы яктан. Дәмәгать, мин шуның белән тәмамлыйм, бик шатланып. Минем шундый теләкләрем бар. Менә һәрбер шушындый 2 елга бер сорашудан сез ниндидер яңа дәрт, яңа ышаныч, сөйләшкән сүзләр, Татарстанда эшләнгән эшләр сезгә үзегездә кайткач таяныч булсын иде. Аларны җиткерегез татарларга гына түгел, башка милләт яшьләренә дә. Менә шушындый тырыш, алга карашлы татар халкы бергә, күп милләтле халкы белән яшәүче 3,850,000 халкыбыз яши Татарстаныбызда. Аның 50%-тан артысы татарлар. Менә шулай итеп матур итеп яшәүче республикада булып кайттык, күрдек, шатланып, без менә шушындый хәбәрләрне сезгә җиткерәбез. Аннары бүген иртәгә Казанда булып, кайтып китеп, бер-берегезне югалтмагыз. Аралашыгыз. Бүгенге көндә аралашу мөмкин төрле әйбер белән. Инде иң мөһиме шул интернет, әйтик iPhone, Wi-Fi хәзер бөтен җирдә бар. Телефонны алмашасың да, сөйләшәсең, аралашасың, хәл белешәсең, ни хәлләр бар икән дигәндә, нигә дигәндә мөмкин 2 елдан соң тагын сезгә шундый бәхет чыгар, делегат итеп Казанга җибәрделәр, тагын бер яшьләр менә шундый очрашуына тагын күрешеп, шатланып, менә син шулай яшисең икән дип, без дә Аллага шөкер дип күрешергә, яшәргә насыйп булсын. Кызык кына очрашулар булсын, нәтиҗәле сөйләшүләр булсын. Сәламәт булып, менә шушындый очрашулар Казанда тарихта калсын. Уңышлар сезгә. Тапшырырга телим безнең Татарстан президенты хөрмәтле Рустам Нургалиевич Миңнеханов сәламләвен менә монда җыелган делегатларга, татарларга бик матур иттереп язып бирде, кул куйды һәм миңа моны сезгә бөтенегезгә тапшырырга кушты. Анда 2 генә җөмләсен әйтәм. Хөрмәтле бөтен дөнья татар яшьләре форумында катнашучы милләттәшләр, кадерле дуслар, дип мөрәҗәгать итә сезгә Татарстан президенты. Сезне тарихи ватаныбыз кунакчыл Татарстанда кайнар сәламлим. Мондый форумнар яшьләрне берләштерә, республика белән таныштыра. Без яшьләр белән эшләүгә зур әһәмият бирәбез һәм киләчәктә дә шулай булыр. Форумда катнашу сезгә яңа мәгънә бирер дип ышанам. Монда яңа дуслар табып, алар белән ышанычлы элемтәләр урнаштырырсыз дип уйлыйм. Барыбызга да исәнлек, саулык, иминлек телим. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов. Мондый мөмкинлектән файдаланып, безнең дәүләт бүләкләре бар. Миңа аларны тапшырырга рөхсәт итегез. Күп еллар дәвамында нәтиҗәле җәмәгать эшчәнлеге алып барганнары өчен Удмуртия Республикасының Иман татар яшьләре берлеге әгъзалары һәм активистлары Татарстан Республикасы президентының рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Татар халкының телен, мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш кертү өчен Әстерхан өлкәсендәге Идел газетасы редакциясе, автоном коммерциячел булмаган оешмасы баш мөхәррире, Бөтендөнья татар яшьләре форумы советы әгъзасы Мәҗитова Динара Миңнәхмәт кызына Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелә.
Татар халкының телен, мәдәниятен, гырыф-гадәтләрен саклап калуга һәм үстерүгә зур өлеш кертү өчен Ватаным Татарстан газетасы редакциясе Дәүләт бюджет учреждениесенең яңалыклар һәм спорт бүлеге мөхәррире, Бөтендөнья татар яшьләре форумы советы әгъзасы Бикмөхәммәтова Рима Рәшит кызына Татарстан Республикасы президентының рәхмәте белдерелә. Казан Милли мәдәният үзәгенең Казан шәһәр филармониясе, Казан бию ансамбле балеты репетиторы Әхмәдуллина Нигина Габдрәшит кызы татар мәдәниятен үстерүдәге милләт араслыгының ныгытудагы нәтиҗәле хезмәте өчен Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисенең рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Кемерово өлкәсенең Таң татар яшьләре җәмгыяте җитәкчесе, Кемерово шәһәре татар милли мәдәни мөхтәрияте рәисе Мөхәммәтшин Руслан Илдар улы татар мәдәниятен үстерүдәге милләт араслыгының ныгытудагы нәтиҗәле хезмәте өчен Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисенең рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Бөтендөнья татар конгрессы башкарма комитетының яшьләр белән эшләү бүлеге мөдире, Бөтендөнья татар яшьләре форумы рәисе Яруллин Тәбрис Мөдәрис улы татар мәдәниятен үстерүдәге милләт араслыгының ныгытудагы тырыш хезмәте өчен Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисенең рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Яшьләрдә милли үзаң тәрбияләүдә, татар халкының милли гырыф-гадәтләрен, телен саклап калуда һәм үстерүдә зур өлеш керткән өчен Бөтендөнья татар яшьләре форумы советы әгъзасы, Яңа гасыр телерадио компаниясе хезмәткәре Сәгыйтова Гүзәл Рәмзит кызы Татарстан Республикасы хөкүмәтенең рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Бөтендөнья татар яшьләре форумы советы рәисе урынбасары Файзрахманов Айрат Шамил улы Татарстан Республикасы хөкүмәте исеменнән яшьләргә милли үзаң тәрбияләүдә, татар халкының милли гырыф-гадәтләрен, телен саклап калуда һәм үстерүдә зур өлеш керткән өчен рәхмәт хаты белән бүләкләнә. Шушындай сәләтле яшьләребез, милләттәшләребез булганда һич шиксез татар халкы бүгенге кебек дәррәү бердәм бергә булып тату гына матур гына яшәп олы уңышларга ирешер дип ышанам. Тәбриклим бөтенегезне менә шулай яшьләр